Ima kuya man. Jonga vela. Iti izandla. Yay! Yazi video ne? Okay, so yebo. Ezathi njengoba ziphethe nje. Ubona le cake. Ubona nje ibhale apha nje. Kunenqaba wena ufumene i-certificate esikoleni yasikhumbula. Nesinye neyasephila nezinye zonke. So sithengile ikeki nenqaba sibonga wenza kahle esikoleni ufuna wenza kahle nalapha endlini wenza kahle nasecaweni. Sidinga ukuba uzimisele yaba enkonzweni esikolweni i-discipline i-respect noma clean ude kufunde nokunye yava yo umamele ubemisiza ufunde upase kube no-7 bodwa kwi-report. Siyakuthandazela uba kube njalo kube kuhle oko uyeva thetha mama. Amen. Thetha futhi amen. Sikunqwenelela impumelelo. Sukuma kuyi. Sukuma ithi. Ungatshintshi. Uhlala unembeko. Sukuma Yazi uba certificate santoni siyelo? Sesantoni? Ya, uhlala unembeko oko ungatshintshi nalapha endlini nasesikolweni. Yeva. Kamandi unayo nalapha endlini nasesikolweni unayo. Yonke indawo ungayeki. Sukuma yebo, sukuma. Yeva. Ngapha. Bangathi jonga lapha nini? Jonga lapha kum. Hlala isitudiyo sikabuye. Ya. Asiyave kahle le light. Wena kuya ke wona. Kuya ithada. Ithada stu. Tada! Ijogo ithada. Ndo waitu ithada. Yo ayikelo. Tada! Ya. Ni ukuyi certificate yo. Thatha lamele umhlophe stu. Usayenza ni? Tuthatha imele umhlophe. Yo asikazulu kuya. Hlala kanje ku. Bana tipi kahle sibeka so. Tumzeke ki. Tekela kanje. Kanjalo ke. Samzeke ki. Samzeke ki futhi. Pamela zibili futhi. Chakapa kumstu. Banu bukan kodi. Ke